Dilolostro YouTube channel. La Hilesh Godin. Okay, ngeni xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa Mampela. Futhi hambi siku ro languteka ingaku ri le kule swi boha leswaku ri fika. Namuntlha i sikunkulu laha ku nga ta huma ti-album timbirhi leti nga yimeliwa hi mahlongati, ku nga album ya xiyimbeleri Mr Post, Mr Power Sikulieza Ndlovu, na album ya Dr Joe Shirimani Khehla. Hi fiki hi vona xiyimbeleri Mr Post va posta ka xiyenge xa mabulu xa Facebook va tiyisisa leswaku album yi ta huma, naswona va vekele xithombe lexi kombisaka mavele lama nga wa ku selevele rin'we. Ha swi tiva leswaku album ya xiyimbeleri Mr Post yi thyiwe leswaku ri munhu i wun'we ntsena, se va tlhela va fika va tsala leswaku ri munhu wun'we ntsena i va vekela swindilwana lava ku nge olovi straw. Se laha xiyimbeleri Mr Post va hi tiyisisela kahle leswaku ri album ya vona swa boha leswaku ri yi huma namuntlha. Kasi xin'wanyana lexi hi nga xi vulaka hi xithombe lexiwani, xiyimbeleri Mr Post va nga va karhi va vula leswaku ri lavan'wanyana vanhu va wile a va ha ri na ntikelo, ku lo sala munhu wun'we ntsena ku nga vona. Tanihiloko hi vona xithombe lexiya mavele lama ya mawili hinkwawo ku selevele rin'we, hi yo mhaka tlhela ri fika ri tsondzeriwa laya. Se swi na nhlamuselo leswiwani. Leswi swi vulaka swona swi vula leswaku ri tinqambi letin'wanyana ti wile a ku na nchumu, laha ku vuriwaka va Benny Mayengani, va Dr Joe Shirimani na va Rhangani. Se ku lo sala munhu wun'we ntsena, hi yena loyi a nga yimisa gaza hi milenge ku nga vona xiyimbeleri Mr Post. Se mi ta kota ku swi vona leswaku ri hi xithombe lexiwani xiyimbeleri Mr Post ve le ku cakanyeteni ka Limpopo Poison. Futhi lembe leri a ku nga olovi ku ta tika swinene. Ku fikela sweswiwani a swi se tiveka leswaku ri i mani loyi a nga ta pfaleka N'wendzamhala lembe ra 2024, kambe swi tikomba ingaku hinkwavo va tiyimiserile swinene, swi tikomba va tirhe hi matimba swinene. Leswi ha ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel, mi ta avelana na hina mavonelo ya n'wina eka xibokisana xa ku tsalela eka xona mavonelo. Laha ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini, leyi i channel ya n'wina ya ka Gaza. Leswi a ni nge te hi December a hi tluliwa ni hembi, hi December a hi tluliwi. Tshama ni hansi ku hava hi December la futhi ku navela ka mina a ni navela ku va hi sala va katsana hinkwavo. Okay, ngeni xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa Mampela.